Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله La ilahe illallah Muhammedur Resulullah degen kelime var. Bunu bağırdığınlar жақсы bilesіңер. Bu kelime dinimizdeki en büyük kelime. İnsan adam balası şu kelimeni aytığı menen dinge girer, Müslüman болады. Şu kelimede tan alba koyu menen, tavla alba koyu menen adam dinden çıkıp kalады. Şunda ilk kelime bol. Allah subhanahu wa ta'ala hiçbirinizde şu kelimeden, la ilahe illallah kelimesinden tilinizden ayırmasın. Жақшылықты ашырып, жаманлықты жашырған, бір-бірімізге шын dilden күйген, бір-бірімізді жақшылыққа жетелеген туғандардан болышты Allah'ın нәсіп қылсын. Сындашқан емес, қандай бір-бірімізді сындаşпайлы bir күн өлөбүз. Туғандар, дағы бірін сені баса белгілі айтып кетейін. Ынтымақшылық жоғолып атады. Байқап атасыздар ба? Қадырлы ақсақалдардың ордын басқан ақсақалдарымыздан жоқ болып кетіп атады. Улуыны жан ділменен сыйлаған жаштарда қасият қалбай кетіп атады. Жаштарға дайым батасын беріп, жилігін ұзатқан ақсақалдардағы иман тайқы болып кетіп атады. Шуғамда мәні беріп атасыздар ба? Садаң етейін жаштар, улууларыңарды сыйлап алғыла. Сілер білбешіңер мүмкін, сілер анша балабашыңар мүмкін. Кімдір бір өңірден өтіп кеткен чоңата чоңана ата-енеңер болса, мына шул ақсақалдар өз киімini киішке қадыр болмай қалған ұшырда, өзінің дәрәтіні ала албай қалған ұшырда дәрәт алдырып, киімін кигізіп ұзатқан ошол ақсақалдар болады. Садаң етейіндер, жаштар, иманға келгілі, инсапты болғыла, өзіңерден ұлы, ава ақсақалыңардың алдынан қия басып, қаяша сөйлегенді тоқтатқыла. Кеде байқап қалып атауыз, кеде анчамша наразылықтар дуып қалып атауыз. Шу 5-тен бері шығалек, бір 4 тиын тауып алған қадимкіде ақсақалды теміткен. Sen kim bolsun ki atan tengdü ақсақалды теміткенге. Şariat buğa yol vermeydi. Bunu bilip koyulağın. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin Umar ibn Hattab radıyallahu anhu'nun doğrunda Umar radıyallahu anhu takka oturup bir elge göz çaptırıp bir cancököllermenen vazirlermenen bir dövelükte elge göz çaptırıp dursa bir ақсақал kişi ötüp ketip atıp qarap durup sen bayağı Hattap'tın oğlu Umar'sın mı? Dep suraydı eken. Bayağı aytılı Hattap'tın oğlu Umar'sın mı? Deydi. Umar radıyallahu anh ova ақсақал oşol menmin. Hattap'tın oğlu Umar menmin. Degende ataڭı görgen nelek. Ataң menen birge dastorkondoş bolduk ele, birge çay içip, birge жүрдük ele. Ataң жақсы kişi ele. Ataңды tartilayım deydi. Anışında Umar radıyallahu anhu özün qarman albay mingen atынан sekirip düşüp, ırgıp düşüp,
şahana, padişalar geçiyor jelegini çeçip, cenagı kişinin jelkesine cevap, mingen atını tartı kılganda, yanındaki can jokul vazirleri, padişam, ahire atаңды tanıyımın, ataңы görgönmün degen kişi gele uşintip, atыңızды tartulay verseniz, çepkeningizdi cevap verseniz, жашоо кандай болот деп таң калышканда Умар разияллаху анху ушундай деп жооп берген экен. Мен башкасын билбедим. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадис шариф бар. Кимде ким атаңды көргөн, билген, атаң жөнүндө жакшы сүйлөгөн адамды ыраазы кылган болсоң, көрдө жаткан атаңдын кабыры нурга толуп, көрдө жаткан атаң бир оодарлуу болот экен деген хадис тукканмын. Men atamdın kabırda jatkan atamdın görü nurlanış üçün, atam bir odarlık alış üçün, eğer bul işte kılganım kılgam, bu dünyada beni bul iş kılgan işinden hiç kim toktata albaydı degen eken. Oşan üçün ulular ataڭar menen koşa жүрgөн, ulular ataڭar menen koşa çay içken adamlar, oşonun urmatına dağı Allah'ın asına kıya basbastı özüngörgön millet kılgıla. Amin. Rabbena atina fid dünya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabennar. O Allah'ım ya Perverdigara bugünkü ayt bayramımızda berekeli kılgın. Allah'ım usul aytılgan meselelerge amel kılgan, salih, biri-birimizin jakşыбызды aşırıp jamanыбызды jaşırgan, özüň razı bolgon, özüň süýgen, ıntymagı beken bolgon tuğanlardan, bendelerden kılgın. Allah'ım her bir kılgan taat ibadatlarımızda öz dargayında kabul kılgın. Rabbena la tuzigh kulubana ba'da idh hadaytana ve hab lana min ladunka rahmeten ve hayy lana raşada. Ve Allah'ım ya Perverdigara bugünkü ıyık kurban ayt özüңdün üýüňde kılıngan dualar mustajab kabul bolat degen uadaң var. O Allah'ım tala tüzde жүрgen, musafirçikte жүрgen aka-uka, eje kardeşlerimizdin saparlarını bexatar kılgın. O Allah'ım barçasına arkanday balay afat kırsıklardan, zalimni zulümüden, karanday doğmattan özüň saktagın. O Allah'ım el içinde orup jatkan aka-ukalarımыздın, bir tuğanlarımыздın oğrularına özüň şifa vergin. Rabbena atina fid dünya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabennar bir rahmet. Bayır geldim başa. Birincisini aytıştı. Katar iki jol aytkılagın. Ana baştayız ha. Vaqt bolup kaldı. Bayır cennetçi toplulukla. صفا صفا صفرا 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 صفرا Oldu mu? Ayet namazının okunuş tertiplerini ne kadar eskert koymak. Ayet namazlar yılın ekile yolu bulgan için okulan için gökçülüğün esinde kalavermek. Niyet kıldım 2 rekat kılgın ayet namazına okuş için sıda kıldım şu imamla Halisallahu Allahu Ekber'de kulak kalaslar. Niyetin düşündüğünüzde de kurban ayetler, niyet kıldım 2 rekat kurban ayet namazını okuş için sıda kıldım şu imamla Halisallahu Allahu Ekber'de kulak kalaslar. Kalganlarda şu başka namazlardayla 2 rekat okular. Ayrılması takbir-i zavayete koyar. Birinci rekatta kulak kaklarındaki 3 yol Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber de kulak kaklar. Birinci niyet kıldım.
2 rekat ayet kurban namazı okusun için ıslah kıldı Müslüman'a. Halisa billahi ta'ala Allahu Ekber de kulaktan ağız var. Kulak kanına keyin ima kılınat. Kul veyrede okulat. Subhanakallahumma ve bihamdike ve tebarek asmuka ve ta'ala ceddike ve la ilahe gayruk degenden keyin adası kedi ima Allahu Ekber'de 3 yolu kulak kanına. Bunu takbir zavayı da koyar. Ana kadimdeler alhamd okulat, zamsül okulat, anan rükû secde var. 2. rekatta bayağı alhamdını okup zamsül okuyandan keyin 3 yol Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber de anan keyin secde geldi. Üçüncü de göv adlaşıp alışat. Oşonu eske tutup alınlar. Ben onda sapıka namaz başlayır. Yapar. Japar özgür konuda Japar bayırlarda ça. Ya o gün mesela bir sap. Yine burada Japar bayır Kur'an okumalı mesela o bir saplar götürüyorum. Ona men canıma geldi de kom. Alma. Ders konu ekrakat, ayda kurban namazı okusun, bizim var, halisa lillahi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Kıyamet gününde çankal, uzak kumarasında Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den diğer Kavsar Köyü'den Tuğsiz'de vardır. Allahümme takabbel minna inneke
en uzunsu, en yaksı turmuş ana aksa görüp ancak senin sana yengenin daim biliyoruz. Allah'ın razı olsun. Ekonomizörden iki dünya manuzlu, merhum yaşamında Allah subhanahu wa ta'ala manuzlu, hazırlı, yedisine koyuşta hazır verir. Allah'ın razı Allah inna inneke Келе жаткан карытып неге болбой жакшы салтың ой сактаса карап турсаң аксакалдуу адамды
Туйганда алкап сенин ой балаңды. Ömürlü bol, talайlı bolsa daga el ulu bol деген сөзүң ой жаманбы. Же ымыркай көз жарганда жаңыдан ата-энеси батат эле той барына. Неси жаман келген элдер деп турса өмүрлүү бол, жүзгө жаша ой карыган. Бакыт тилеп, талай тилеп, бак тилеп, эл улуу бол деген кандай ой жакшы кеп. Бул тилектер адалдыкка чакыруу, тилеп жаткан адамдарга ой ак тилек. Бул тилектер дилдердеги тазалык, ошондуктан карылардан ой баталык. Кандай сонун болор эле деп ойлоймун, кала билсе келдин уулуң ой, кыргыз уулуң ой, аталык.